Statele Unite și Iran se contrazic pe tema negocierilor, în timp ce Donald Trump susține că Teheranul este disperat să ajungă la un acord pentru a pune capăt celor aproape 4 săptămâni de conflict. Situația nu se vede la fel și din perspectiva regimului de la Teheran. Ministrul de Externe spune că cele două țări fac schimb de mesaje prin intermediari, dar în niciun caz această tactică nu poate fi considerată o negociere. Iată declarațiile. We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less. این جنگ ما نیست. ما این جنگ رو شروع نکردیم. و خواهان خاتمه جنگ هستیم، ولی به شکلی که دیگر تکرار نشود. به همین دلیل آتش بس نمیخواهیم. آتش بس نمیخواهیم نه یعنی جنگ میخواهیم. آتش بس نمیخواهیم چون آتش بس به تعبیر شما همون چرخه‌ای هست که چرخه باطلی هست که مجدد میتونه این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه. ما خواهان خاتمه جنگ هستیم با شرایط خودمون البته. و به شکلی که دیگه این جنگ تکرار نشه و درسی رو بگیرن دشمنان ما که دیگه هوس حتی حمله به ایران رو در سر نداشته باشن و دومی که خسارات مردم ایران پرداخت بشه. گزارش پرس تیوی این 5 شرط عبارتند از 1. تجاوز و ترور توسط دشمن پایان یابد. 2. شرایطی عینی ایجاد شود که جنگ بار دیگر تکرار نخواهد شد. 3. پرداخت خسارت‌ها و غرامت جنگ تضمین شده و به روشنی تعیین تکلیف شود. 4. خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و در مورد همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند در سراسر منطقه به اجرا درآید. 5. اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود و نیز تضمین اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل است و باید به رسمیت شناخته شود.